kagidwaro kuom tielo machielo choko gavana margi Kawira Mwangaza. Owere kod mago en jaod bura ma Kasarani Ronald Karauri kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Owino singo tero ng'ure do mar Aywagra ewi ng'eto mar do masani koro keto jodak manjiro kod kibajeni mar kuonde magigede yango ni gin lope mane mosenindo. Garrison Kirima luoro makamano kwa kokora ka jodak machoka mihango kachiel kod Kirima. Kata kamano jodak wacho ni gin giikore bede winjruok kod familia mar Kirima kaka Walter Nyambaga miwaler. Kaka ndalo medore kaka wich bar kum jodak ma miango choka jiru kod Kirima medo gidore bang' do miyo gin nyaka tarik 31 dwe mar 12 mar igani mondo gidar nono tibiro thulu gi gungo kod tinga na iende kwa mheshimiwa so that ng'eto mar do maja od bura ma Kasarani Ronald Karauri to kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Owino koni gibiro dhi chwalo ng'ur mar do mar ywagruok mondo chak go tarubin nyadiriyo. We will file for a constitutional petition at the High Court to seek for conservatory orders because this is a human right issue. Kuapilio kesi isikuwe ndio kitu tunategemea, si ndio? Lakini lazima tuapil, si ndio? Na ni kwa nini mimi nasema tuapil ni hivi? Hii mambo ile wananchi wanaafektiwa na hiyo judgment ni wengi sana, si ndio? Jod bura gomane otimoro moko jodak ma midhiero juko e kundi chung od bura kaka Embakasi East to kod Kasarani uchiwo kwayo ne sirikal mondo donjre wachno ni ma sirikal mar Kenya Kwanza ni kod mise magero ute manengo gi ogonyore ne jo Kenya. Hii mambo tutaisuluhisha, maanake mambo ya shamba ina mambo mengi zaidi, lakini tutaisuluhisha. Tunataka tuombe ule upande mwingine ya Kirima's family wakubali waje kwenye meza, maanake hii serikali imekuwa ikizingatia mambo ya affordable housing. Serikali wanasema wanataka wajengee wananchi manyumba. Kwa hivyo si vizuri hata kidogo kama ile nyumba ambayo ishajengwa na watu wametumia mamilioni kujenga hizo manyumba, then tunabomoa hizo manyumba. Serikali lazima ijihusishe kwa hizi mambo. Na niwaambie ni kwa nini? Saa zile watu walikuwa wanajenga, serikali ilikuwa, si ndio? Saa zile watu walikuwa wanauziwa hizi mashamba, serikali ilikuwa, si ndio? Serikali wenyewe lazima wakuwe kwa hiyo meza kama hao. Shamba zote Kenya ni za serikali, si ndio? Dago kata kamano to lero nigi ikore mar bedo kod winjruok e kod familia mar Garrison Kirima ponono gidwaro chudo. Tungekuwa na manyumba tunakaa vizuri, hatungekuwa hapa. Tulijikuta hatuna mahali ya kukaa. Mwingine hana pesa hata ya kulipa nyumba, akasikia kuna mahali anaweza kuja na ajenge kanyumba aingie. Ndiposa tukasema asante kwa wale hata walichukua hatuwachukii. Na sijui kwa nini tunarudi kuambiwa ati tutabomolewa manyumba, ati manyumba ingine ikuje ijengwe. Sasa manyumba hiyo itajengwa, si ni watu watakuja kukaa, si hata sisi ni watu. I am talking to you, Honorable William Samoei Ruto. You have the capability of coming to us at a time of need like this. A phone call from you can save millions and thousands of lives here. leo wanaishi na wanaendelea na familia zao aishi na wasiwasi. Mheshimiwa, tangu hiyo hata itoke on Monday, kuna watu saizi wamelazwa Kenyatta juu ya shock. Watu sasa wameshtuka, wanashindwa waanzie wapi. Magiti mreka familia mar Garrison Kirima to poko golo dhogi uyo kang magidhi kao ing'eto mogol kodo moyango nigi ne weg lopi mosekelo ywaruok. Walter Nyambaga, Ramo.